Aha, hayırlı günler. Sağolmuşsuz. Bu bizning Markiz Delacroix. Yangalıklarımızı görəsizdir indi. O'zgarishlarni sezgansizdir indimi? Yo'q, men shu bilan o'tirmaymiz. Bu işlemiymi? Yo'q. Biz o'zimizning Bitle tugulma. tük Kılanı otursan şulay bulam. Yo'q, tushunmadi. Bir katı kılanı oturayım. Biraz şulay yangalıklar var. Yo'q, yangalıklar tugulni şulay başlarga kerak emi. Kun sayin. Kun sayin ne dushanba sayin şulay başlarga tiyishmiz. Menda bo'lsa bir движуха bilarga tiyish yozdirganda. Deydi Robert. Ayy. Ham meşhurun alıp girdi. Mana o движуха menda. Mana движуха o'zira. Ayy. Nasıl движуха? Sen meni kim deb bilgansan? O kadar deb aytali. Yo'q, aytmayın. Потому что движуха bito. Assalomu alaykum. Selam sizlar. Assalomu alaykum. Qoytabızdaki tüşülerini Qoytabızdaki şiratdağı tüşüleri sıkın. şirattagışı DHL Express Rossiyada o'z ishchanligini to'xtatdi. Anlaysizmi? Demak, buni bizning operator narsa degani, operator narsa deganing alasin? Поставкалар совсем келмейді. Uzoq kelashak degan so'z. Belki umumen kelmeseymi? Umuman bu endi o'zining tigi apparaturalarni, o'tni, kameralarni uzoq keltiradigan so'z, aymi? Ha? AliExpress'tan uzoq keltiradigan so'z. DHL Express Rossiya ishinde o'z ishchanligini to'xtatib turadi. Bilmayman, ol 5 yil bo'larmi ekan, bilmayman, ol 7 yil bo'larmi ekan, bilmayman, ol 10 yilga cho'zildirmi ekan. Sen nechga kerak bilgaysan? Oy bilmeyim. Endi men ha bir narsa turunda da aytirga da qo'rqam, narsadir turunda farazlarga da qo'rqam, jemaat. Farazlamaysan olaysan. Bir 10 yildan so'ng desang deyman. DHL Express yangadan Rossiyaga. Yo'q, mana sen aytding men tugul. Yari, men aytdim. Sendan chiqib. Ellikchiga sendan chiqib. Mendan birisi chiqmadi ishadi. Senga qarab, o'z fikrimni bildirdim. Yara. Qo'ya ko'zingga qara, o'zimni 10 yildan so'ng to'g'ri. Robert, men hali kişe buldum hali. Yo'q, 3-chi kun Pişen bazarına barıp qaytdım biteli. Bu yılı 30 iyulda uzdu. Pişen bazarında uzoq yurmasga qo'shalarsan. Shu, bilasan narsaga? Ne üçün? Pişerga mogutlar degan. Ey Robert, senden çıkayın da. Iyi, senden geçelim. Rahatlanıp yürüdük. Bizim operator kızımız Albina bilen bir küp tanışlarını uçrattık. Bir küp dizaynerlarının alıp gelgen işlenmelerini gördük. İyi. Minde buldum. Rahatlanıp qarab qaytdım. Minde buldum haligi grandios şarada ayma. Ko'rib qaytdim, shulay aralashib qaytdim. Sen ertaroq bilgansan. Sen so'ngroq bording. Men so'ngroq keldim, sening turda söylediler. Ko'rdik debmi? Ko'rdik, shiber ve motor alıp barışı kızına dediler. Güzelini. Nişlep güzelsiz yürüsün dediler bana. Emine minga şulay dip sırıylar, minden de şulay dip sırıylar. Koyda Robert diler. Manın buluğu mümkün tüge. Şulay Robert, şulay. Bizni sırıylar iken. Mine pişen bazarında bulup qaytı bitiler. Pişen bazarında, sen rынок, değil mi? Sen rынок. İngilizce high market. Hay canım. Hay canım. Hay canım. Ne? Pişenli canım. Hay, sen de bulaydı. Bilesin mi, umumen, Mene şu pişen bazarı şorasında kişilerden şunday milli kiyimlerde yürüleri, hatta boğalarda, olfaklardan, tübeteylerden yürüyü şu hatlik kürke. Motor көрінішінен de bizde kişi Raynor Shakirov'ni bilesindir bildiğinde Süleyman şulay Total Radyosu'nda işlegen bizden bir kollegimiz. Zangla şulay barıp İskandar Sirajini gördü. O mene nek mene elikirgitigi mırzalar gibi ol oldan bara, halal jifti hem bolaları ortadan bara. Bu o'zi de aytdi, bu sünnet bu ya, şulay bularga tez dedi. Yo'qsinan da motor ko'rinir. Pişen bazarında yürüler, Pişen bazarında aralaşular, Pişen bazarında umuman muhit, benim ko'nglimga bigreklar hoş keldi. Motor ko'rinish bitindi. Ham endi albatta endi konsert qarorga televizorlar asqa tushib, shunda rahatlanib jirlab, anda karaoke da bo'ldi bit. Ayy shu. Sen ketganing shu, meni seni ko'rasing kelganing shu. Anda konsert da bo'ldi hali bizning, aymi? Bizning tanılgan jirchilarimiz шығыш ясады. Hem paralel tağın bir şara bardı, festival bulda bulsa Тоңдырма festivali. Sen onda da buldunuz? Yok, men onda bulmadı. Onda bizning haberçimiz Roman Larkin barıp qaytdı. Ol da düşürdü. Şulay reportajını bizning portaldan rahatlanıp qaray alasiz. Nechik şulay to'g'ri keldi deyman. Pişen bazarı bilan Тоңдырма festivali. Mingina bir qayda bir madam şol.
Так, манасы булды әйме? Әйе, анарысын менә бүген бит инде безнең 1 август, җәйнең соңгы аена кертеп барабыз әйме. Миндә анда кайберләрне әйтмәк, нәрсәләр үзгәрәме 1 августта? Әйе, 1 августтан Россияләр тормышында нинди үзгәрешләр көтелә дигән. Берсен генә мин әйтим инде. Шундый яңалыклар бар әйме бездә. 5% Ләкин аларны дөресен Яйт, туктале. Тукта. Димәк, мин берсен генә әйтәм. Шуны кызыгы юк шунда. Анысын әйтерсең, ярый, анысын мин әйтмим, әйме. Безнең хәзер үз мәшгульләр дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетлары ашада теркәлә алачак, әйме. Әйе. Һәм моңа кадәр бит инде алар бәртик мойналык һәм салым хезмәтенең федераль салым хезмәте сайтында гына исәпкә басат алалар иде. Хәзер инде бу эшне дәүләт хезмәтләре порталында да башкарып булачак. Вәт шул. Робертның әйтәсе килгәне? 1 августтан нәрсәләр үзгәрә? Тимер юл хезмәткәрләренең эш хакы 5% артачак. Безнекеләр шулай артты. Симерләр инде. Безнекеләр шулай артсын, әйме? Алла бирсә, арттырдылар. Син тимер юл хезмәткәре түгел бит. Ну, мин видеода торам бит. Менә калган үзгәрешләр турында сез инде безнең порталыбызга, безнең аккаунтыбызга кирип, Татарстан News аккаунтына кирип, шуннан укый аласыз. Үзгәрешләр бар анда. Бихисап. Менә шул. Димәк, әгәр дә тиешле бер канун проекты хуплап кабул ителгән очракта, моннан соң безнең мәктәп директорлары белән boş табиблар да, главврачлар да үзләренең керемнәре турында исәп-хисап тотып, ул турыда нәрсә дип әйтәләр, декларация тапшырырга тиеш булачак. Һәм бу инде аларның кеременә генә түгел, тормыш иптәшләре һәм балаларның керемнәренә дә кагылачак. Прозрачно все булачак. Әйе. Аларның гаиләсенә кергән акча, каян килгән, ничек табылган. Һәм гомумән аларның гаиләләрендә, 2 кешелек гаиләләрендә, мәсәлән, 5 машина каян килгән кебегрәк. Укытучылар һәм баш табибларны кандай? Әйе, укытучылар һәм баш табибларны менә шундый үзгәрешләр көтәргә мөмкин, ләкин тиешле канун проекты кабул ителгән очракта гына. Бу җафамы менә синеңчә? Юкмы? Алай булырга тиешме? Юкмы? Әле инде алар яшәргә тиешме? Үзләренең керемнәрен. Синеңчә? Син сөйләрсең үзеңнең керемнәрен турында. Мин бит ул хәтле көзне ни хәтле күп эшләп. Дигән буласың син. Дигән буласың син безнең тамашачыларга. Өзенең регистрацияләре белән. Сүз уңайыннан, әйме, гүзәл. Сүз уңайыннан, әйме. Гүзәл бит безнең бигрәкләр матур регистрацияләр үткәрә, теркәлүләр. Мин Төркиядә дип әйтәсез. Юк, алай түгел. Минем ничектер теркәлү дип әйтәсе килми. Тәрҗемәсе шулай бит инде, әйме, теркәлү. Ләкин менә туй белән туйга кагылышлы, әйме, ул регистрация булырга тиеш. Үзгәрмичә. Регистратор. Теркәлеп туйчы түгел бит. Менә син дөрес әйтмисең, мин бит теркәмим берәүне дә. Мин мәхәббәт тантанасын алып баручы. Блин. Демәк, синдә юридик көч юк, әйме. Теге мөхөр сугалар бит, әйме. Юк, мөхөрләр сукмый инде мин. Бу бары тик алай түгел, бу демәк, бу безнең бары тик мәхәббәт тарихын матур итеп сөйләүче шәхес. Юк, регистратор барыбер, регистратор. Аңлагансыз. Бик матур регистрациялар алып бара. Сау булыгыз, дуслар, дүшәмбегә кадәр. Киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Ассаламу алейкум.